laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. kankoɓe mawɓe ɓen e o zaman men fewniɗo ɗo ɓawno nelaɗo e sahaba en e tabi'en e tabi'in e imamuɓe ɓeya aramɓe feƴƴi haray ka imamuɓe sakkitiɓe no tawa e muɗum cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ko gooto e ardiɓe hala kadi ko kendeɓe ɓen noddangol kaaɗo diina e o zaman fewndiɗo ɗo e gooto e ardiɓe kendejo kadi si wallugol oɗo cheikh no kaaɗo diina marsila e o zamanu meɗen ɗo ɗulle ko imam Saud ibn Abdul Aziz ibn Muhammad rahimahumullah. Oɗo manhaj oɗo programme ngolɗo laawol ngolɗo présentata laawol manhaj salafu salih ahli sunnati wal jamaa e bangeji ɗin fof ka finde nde neɗɗo nduwa fiɓude e ka ñaawooje ko julɓe ɓen fat duwa ñaawirde e gollondiralji ɗin hakkunde julɓe ɓen hay ko ɗum haana ɓangineede ɗo wano laɓɓiniri ɗum windiri ɗum e cheikh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab saanga naatugol maɓɓe makka ɓayɓe udditii makka laawol sakkitingol ɗo ɓe nooti ɓe hewtiri nootagol Allah ɓayɓe fof ɓe wi'a labbayk allahumma labbayk ɓaawo nde ɓe fooli ayɓe maɓɓe ɓen kañum Muhammad ibn Abdul Wahhab e Saud ibn Abdul Aziz ɓaawo nde ɓe fooli ɓe jippiraynoɓen ɓe fooliri ɓe hujja ɓe yiltii kadi ɓe fooliri ɓe ndagawal ɓe udditi makka ɓe anndi haalaaji bus ayɓe ɓen no windi no wowli e hoore ɓeeɗo cheikhuɓe ɗiɗo ɓay Allah fooliniiɓe tawi jooni koyo saakita innde bonde e tuundi pocca ɓe melta ɓe ko luuɓi e ko kaani fii yo aduna Allah on añuɓe ɓayɓe fooli ɓe fooli hitaande teemedere yaani hitaande wuluure e teemed ɗiɗi e sappo e jeetati fergo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko nden hitaande ɓe fooli ɓe jippirayno ɓen iwtude najdi ɓe layɓi ɗo haa ɓe hewti jidda haa ɓe naati makka ceeɗe ɓe naati e mum ɗen fof ɓe naati ɗo e hujje maɓɓe on e ndagaaje maɓɓe ɗen si wonaa makka ɗon ɓe naatiri labbayk allahumma labbayk tawi ɓe informi ɓe jonnii hoolaare hoɗuɓe e nder saare makka nden ka suudu Allah hormanteeru ndu woni ɗon tawi ɓe windi kaydi ɓe jonnii e maɓɓe ɓen naa waɗeteeɓe hay e huunde karamakooɓe maɓɓe e majjuɓe maɓɓe ama e khassa ɓe maraa probléme hay e huunde gooto kala ala aman no e dow hoolaare eyno ɗo ɓe fuɗɗori bisimillahi rahmani rahim yilti ɓe yetti allahu subhanahu wa ta'ala tawi hiɓe feññini ɓornagol sunna on ɗum waɗi lanɗo on tigi lettere makko on ni o windi mo o bisinni o yetti Allah o du'ani nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam o maakiri ni ɗum ɗo waɗi wiiɗen hitaande wuluure temeɗɗe sappo e jeetati ñande ɓe naati makka o maaki kanko Saud ibnu Abdul Aziz ibnu Muhammad o maaki bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين
وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم حمده لله وشكره له على ما من به على أهل السنة من التمكين، ولم يظهر منهم ما يفعله خصومهم من العجب والكبر والغرور والتعالي على الخلق. قال: وبعد، فإن معاشر غزو الموحدين لما من الله علينا وله الحمد بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت في 8 شهر محرم الحرام سنة 1218 للهجرة المباركة. قلنا نوفق الله تمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. أو ينتبه النية تورنين الله جيدو نعود تغوري جدين فو man to rek salon do annabi meɗen Muhammad hola ɗon e hoore ɓeygure makko nden wondip makko ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe o maki awonde mi yetti Allah nde tawi yettonde wonanimo mi jarnimo e dow ko nemini kon e dow ahlu sunna immorde maîtrise ugol tawi nde ñande ɓe maîtrise ɓeɓe cippirta ɓen fof ɓe wawiide o yetti Allah. ahlu sunna maîtrise jogitike hoore nden woni yeeso ɓe yaltinaali ɓaawonde ɓe maîtrise feeñaali e maɓɓe ɓe gollaali ko jippiraynooɓe maɓɓe ɓen golli ko immorde e haawitagol neɗɗo ɗaɓɓitoo goɗɗo goonga jokkuɗo goonga wonɗo e laawol sunna haawata ko hoore tawi ko yankiniiɗo hela gabitayjo o yaadi e ko duwa yaadude e muɗum ko immorde e mawnintinaare ko jippiraynooɓe maɓɓe wonno e mawnintare kamɓe mbi yaltita e maɓɓe e hoditagol e townitagol e hoore tagoore nden o maaki si ɗum feƴƴi menen groupe haɓooɓe fiiko kaaɗo diina ñiiɓira tawi komin wootindinde allahu subhanahu wa taala sabu ko nemini kon e hoore amen harayno woɗani mo yettore nden men naati makka nde ɗo nokkuure teddunde tumbo ñalorma e asewe ñande 7 lewru muharram lewru waɗaando hurum ko Allah yettore nde woodani hay ɗum waɗi hitaande wulure 1,160 haray noon ɓay nde ɓe naati ɓe waɗi honɗum tahqiquhum al amna wal amana li ahli makkata wal hijaz ɓay ɓe naati premier golle ɗe ɓe adi waɗude ko sécuritugol ko asirugol yimɓe makka ɓen e yimɓe hijaz ɓen fof sa gooto kala woni e hoolaare gooto kala woni e andineede do umara probléme hay e hunde e juuɗe maɓɓe ko libre kanko e kum makko kum probléme waala ko ɗum waɗi ɓe wii wa kanu yar'auna haqqa allahi ta'ala wa yu'azzimuna sha'airahu wa yaqifuna 'inda hududihi wa yar'auna huquqa an-nas wa yattaquna allaha fihim la siyama sukkan al-bayt al-haram wa yarghabuna fi tahqiq al-amn was-salam wat-tasamuh wa yuhibbuna al-'afwa 'inda al-maqdara كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لذا نجد أن الأمير سعود استجاب لطلب أشراف مكة وعلمائها بل والعامة في ضمان أمنهم وحقوقهم رغم أنهم كانوا قد عزموا على حشد الحشود لصد أهل الحق. أما ما أصاب بعد أهل البدع من الرعب عن ذاك فهو من مظاهر النصر التي وعد الله بها المؤمنين الصادقين المتقين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود الأمان قد كانوا يتواطؤوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو الإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت، فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا صدر مدر كل واحد
يعد الإياب غنيمة ويذل الأمير ويظل الأمير حينئذ أو بذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف أري قوم بابنا في مكة لا تيتره به وحق الله سبحانه وتعالى هبه موننا ما نركاجي دينك هبه دارو اكيرك الله يده حق دون هبه هبه أينك دي حق يمبه هبه هلا الله سبحانه وتعالى يمبه سنتني مربك بيت الحرام دون هبه رردي في يهولا ونو يكسال ونو ينودي ونو hiɓe yiɗi yaafagol ɓaawonde ɓe waawi wono annabi sallallahu alaihi wasallam waɗirayno noon ko ɗum waɗi amiru on tigi saud o jaɓi ko tedduɓe makka ɓen ɗaɓɓirimo kon e karankoɓe makka ɓen hay yimɓe ko wiyeten kon niina ni on o jaɓani ɓe garanti hoolaare maɓɓe nden e haqqeji maɓɓe ɗi wondude ko ɓeeɗo laatinoɓe deesidi mooɓugol mooɓe yimɓe fi sakkagol ɓe hara ɓe naataali ka haram kono kanko ɓay o ari o waawi seraaji ɗin haa o hewti ɓe tawi pellet o waawi ɓe lanndimo amana o wi mi jaɓi ɓe lanndimo haqqeeji maɓɓe ɗin o wi o jaɓi haqqeeji wa tuutay o jaɓi yimɓe biɗaaɓen ɓe heɓi kulol njanol on tuma ko wiyon ɗon noon waɗi ɓe huli ko e hoore ko kamɓe ɓurnoo mooɓaade prépare o sakko seyku on e waliyul amri on ɗum ɗon ko fulol ngol naatiro maɓɓe ɗum ko seede kolgal ngal ari sunna on waawi on sunna mo tawi mo jogitike mo Allah no foti o waaway ɓe ngannde Allah no foti gonɗimɓe e hoore goonga hulooɓe Allah ɓen wonde ɓe foolay ono tabitiri e annabijo sallallahu alaihi wa sallam mi walliraama fulol ka yarete lewru so tawi ɗa mari iman selluɗo hiɗa jogiti jikkuji moƴƴi ɗa jogiti diina Allah kam haa moƴƴi yimɓe bidaa ɓen suusataama mirin ko jogiɗaa ko anana wole ɗo nokkel kaari alaa so a yii ala woɓɓe no haqqille mum wonde ɓen yimɓe ɗon kam hay mo yiide maɓɓe fayda ɓe ñaamani ɓe ŋata mo maɓe soppa e maɓe barmi hake ko kulol woodi e maɓɓe e ɓen yimɓe ɗon ala to a fotti e ɓen ata ko yimɓe ɓurɓe welde fijindude jala fijindaaru dagiinu ɓurɓe newaade e wondugol e kon kono si a heɓi bida ka finde ma a heɓi bida ka konnguɗi ma ɗi wolata a heɓi bida ka golleji ma ɗi gollata a heɓata hoolaare ka ɓernde ma hannde kadi wono anndirɗon noon ɗiɗo piiji ko tooñe annden ɗum kala ka nunɗal woni yeeso ko hoolaare iwrata ɓaawo kala ka tooñe woni yeeso ko kulol iwrata ɓaawo juuɗe won ɗo haray noon ɓaawo nde tedduɓe makka ɓen ɗaɓɓirimo e kankoɓe makka ɓen e denndaningal yimɓe simple makka ɗaɓɓiri amiru on amiru hare nden saud ɓe wi aman o wi mi jaɓi tayle ɓe fof ɓe fotti e kala ɓe lamminno fi hajjuya sakkon tawti noon laaminoɗo makka on fewndo on tuma yoɓe kombatumo kadi ɓe haɓlu yoɓe wonu ka nder haram hara o naatata kono nde jama koneeli sunna wootindinɓe hewtuno ɓatti ɓuri ɓe hewtaari baytullahi harami on Allah feri kulol ka ɓerɗe ɓeeɗo ɓe serti heña noon no yaawiri noon gooto kala konti hewtitoygol ka mum ko ɗum woni honateeri ndi honno mi hewtitoyta ka suudu tawi ko ɗum maɗumɓe on sayki tan ko ɗon amir on jonni hoolaare o wi mo kala yo waɗu doy naato suudu yo naatu wono ka juulirde wonu gooto mara probléme alaa wonnooɗo men e haɓude mi mene mo men haɓata min haɓɓata gooto min piyata min yennata wone tentini wonɓe ɓen ka haram faalaaɗo ndaarde nde yewtere ɗo kade yaaji yo daaro abdoulaɗo sunniya on jusu ano sengo nderol guluje ɗiɗe temeɗɗi ɗe noga e nayi
inchallah taala yewte ɗon laaɓi ɗo laawol kisal ko laawol ko ɓe naatata ko honno ɓe ɓornino ɓe naati ɓe ɓorni ƴonki ihram fokkituɓe dewal ɓe naatnano ɗay ɓe arni kaafaje e ndagaje faqad dakhalu بمنتهى التواضع والتذلل لله تعالى معلنين للتوحيد كما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متلبسين بشيء من البدع والمحدثات ولا المنكرات التي يفعلها في هذه المواقف وغيرها كثيرون كما أنهم لم يدخلوا بالقتال ولم يريقوا الدماء كما يزعم كثير من خصومهم والجاهلين بحالهم قال ودخلنا وشعرنا التلبية آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين من أحد من المخلوقين بل من مالك يوم الدين بيد الشيخ محمد بن عبد الله دون في السنة ديكو فيكي كون تاوند ماكو بيد عندي أي سنة بين بيندي كدوري هذا هو الشيخ e oɗo amir e golle maɓɓe ɗen fi sakkagol yimɓe ɓen wota ɓe yi'u sakko ɓe jokka kayɗa wahabiya kala jokkuɗo ko feewi naati wahabiya haa sikka e wahabiya fayda ko diidere kabine surtout chia on e suufiya haray noon hinono ɓe naatirno makka naatoɓe ɓe tigino yeetaade ɓe naati ɓe hewtide yankinaare timmude e ɗoftagol Allah hoyana mon timmiri hiɓe feññina tawhid wano nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam feññinirno labbayka allahumma labbayk tawi ɓe ɓornodira e huunde e bid'aaji e suɗɗitaaɗi wiigol ɓe fooli yo ɓe fetti goɗɗum ma yo ɓe hiju ma yo ɓe bugo goɗɗum tawi alaa ɗon fiw ɓe ari ni yimɓe a sikkay ko yimɓe simple windoyiɓe e leyɗe goo no ari waɗugol golle ɗen hoota ɓe ari hiɓe yankini hiɓe ne'i hiɓe ɓorni coñci karam mum ɗoni hattirde e ne'agol kala piiji harmuɗi gollitinoɗe e on position joɗen nde ñande so yimɓe pooli e ko hinaa ɗum ɗuuɗuɓe ko waɗata ɓe waɗaali kamɓe wono woni noon ɓe naati daali e gere ɓe hibbaali ƴiiƴan wono aaƴirta ɗum ko heewi e ayɓe maɓɓe eɓe annda alhaali maɓɓe ko fenaande fof ɓe hibbaali ƴiiƴan ɓe haɓaali hay e gooto cheikh o maaki men naati meɗen waɗi sha'aira diin meɗen nooto labbayka allahumma labbayka sha'arna tawi meɗen waɗi coñci amen hiiraamude meɗen nooto labbayka allahumma labbayka meɗen hooli noon meɗen fembi koye amen ɗo woɓɓe amen meɗen ɗuyti woɓɓe amen no ɗuyti sukunu muɗum ɗum tawi men hula hay gooto e tagaa ɓen komin huli wo ko jeyɗo yawmaddiino ɗum ɗo kadi no ka duraru sunniya jusu alno toujours sengoɗe ɗo 292 ɗe ɓe windi ɗen needi maɓɓe e ferenji ɗi ɓe joginoo feren mo ɓe wonno e ferenude makka wota ɓe funko wa kanu asna'a dukhulihim li makkata al mukarrama ala ghayati sakina wal indibat wal adabi wa ta'dimi sha'air allahi ta'ala بخلاف ما يشيعه عنهم خصومهم والجاهلون بحقيقة أمرهم من أنهم متوحشون وغير مؤدبين قال ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم منضبطون متأدبون لم يعضدوا به شجرا ولم ينفروا صيدا شيخ مماكي بناتي مكة المكرمة نيدي تيمودي افرن تيمودو هبه ديجيني هبه ماونيني ماندور كاجي دين الله كا دون دون لوتو ديري كوني ساكيتو دي مابbe hande yeddodirteɓe maɓɓe ɓen e majjaaɓe ko tigi tigi ko homɓe woni ɓe puisque alana ɓe fena e hoore ɓe ɓe inna ɓe naati hiɓe waɗi hoore maɓɓe kulle hiɓe giira ɓe ne aati hiɓe piya woɓɓe wara woɓɓe ko fenande lahere ndemu
ko maaki ndemen naati menen e koneeli amen ɗin ka haram koneeli ɗin ko ɗuuɗunoo ko fa tawi meɗen fof meɗen fereni haa ɓuuɓi meɗen ne'i men taƴaali lekkun men raɗaaki waañateeri ko hay sonndu men imminaali sonndu walam yubashiru qitalan fi lharam ثم حين دخلوا الحرم كانوا بخلاف ما يشاع عنهم حريصين على رعاية حرمات مكة وحقن دماء المسلمين قال ولم يريقوا دما إلا دم الهدي أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع وما كي بسكن درالي غيرك كهرم فيرو بودالون كهرم هوتي بناتي كهرم ɓe no luutondiri e kona saakiteede e maɓɓe kon hannde walnon ɓe naati ɓe rerɗi e hiwgol hurma makka on hurma makka on yetti ɓe rerɗi e hiwgol no e hiwgol ƴiiƴe julɓe ɓen o maaki ɓe hibbaali ƴiiƴan si wonaa ƴiiƴan neldaari ko ɓe neldunoo kon e mumunteeji maaɗi Allah dagini o hirte toon mumineemoraaɗi hara kadi ko mbaadi no shar'inira ɗum ɗon fof ko kaduraru sunni e ndaaroy toon tawon no waali hay noon ko honɗum wonnoo manhaji ɓe ko honɗum ɓe noddaynoo e mu'um ko honɗum ɓe wonnoo combatde yimɓe ɓen yo ɓe aro e hoore mu'um walamma addu manasikahum lam yahtajibu ani nnas walam yalzimuhum alhaqa bilquwa kama yadcumu khusumuhum bal aradu manhajahum ilnan wa bayyanu biddala'il walbarahin أنهم جاءوا لنصر التوحيد والسنة وإعلانها وإزالة مظاهر الشرك والبدع وإنكارها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كانت طريقة المرسلين وسنة خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والسلف الصالح قال ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد وعرض الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد رحمه الله على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتل عليه وهو إخلاص التوحيد لله تعالى وحده وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين أحدهما إخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتها وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر دعاؤه برهة من الزمن بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن تفرض عليهم أركان الإسلام الأربعة. والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا اسمه وانمحى أثره ورسمه. هاي لبه gayni wadde dewe maɓɓe ɗen ɓe naati makka ɓe waɗima naatifuji maɓɓe ɗin ɓe gayni ɓe wirnanoke ɓe suuɗaki sifa ko ɗaɓɓay ɓe bone watta ko ɓe ɓornaali yimɓe ɓen goonga on ɓe ɓorniri ɓe doole wono aaƴorta kontorɓe maɓɓe ɓen wona ɓe wi'ata ɓe naati ɓe goto forcément waɗa ɗum ɗo ɓe waɗa ɗum fewu ko honɗum ɓe waɗi ko weeɓitangol yimɓe ɓen ko honɗum woni programme maɓɓe weeɓita ɗum e kene ɓe ɗanginiri dalil e hujja wonde ko ɓe ariri ko wallugol tawhid e sunna e feññingol ɗi kanji ɗiɗi e ittugol shirkuji feeñuɗi ɗi fof anndi fii mum no waɗeede ɗin shirkuji no waɗeede suuɗiɗi ɗin ko gooto kala hakkunde mum e Allah kono wonde kine ɗin koyɗe iwu kañum e bidaaji ɗin ɓe haɗa ɗin ɗon ɓe pottina e yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni wono laatori ko ɗum woni laawol nulaaɓe ɓen ko ɗum woni laawol timminɗo annabaaɓe ɓen ɗum ko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni laawol sahaabaaɓe makko ɓen ko ɗum woni laawol taabi'ina en ko ɗum woni laawol kala wonɗo salafu saalih ko maati nde ɓen timmini umraamen on min mooɓe yimɓe ɓen ko walluhaa e ala amiru on weeɓiti yo Allah yurme mo o weeɓitani karamo ko ɓen ko honɗum
ɓe woni e ɗaɓɓirde yimɓe ɓen ko horon ɓe woni e combatde yimɓe ɓen ko maaki ko yimɓe ɓen laɓɓin tawhide wonande Allah subahanahu wa taala tun o andini ɓe hay hunde ala hakkude maɓɓe kamɓe ɓe arɓe ɗo haɓugol fi bida e shirku ala hakkude maɓɓe e ɓeeɗo karamokoɓe e koyna karamokoɓe lurral tigi tigi marngal tigi tigi ko considéré si wona piiji ɗiɗi goo on laɓɓinalngol tawhide wonande Allah taala anda noneji dewalngal anda du'a no tawa e groupe dewe ɗen waɗantake si wona Allah e hollugol ko ɗum woni haqiqa mana shirku ngungu nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam haɓi yimɓe ɓen e hoore muɗum nelaaɗo duumi himo nodda e ɗum ɗon jamanu ɓawnde woni annabajo ɗum woni faade oɗo tawhid e accugol shirkugol aɗo farlede e hoore yimɓe ɓen o farlede e hoore maɓɓe tugale l'islam ɗen nayi tawtangal ɗo ɗimmon ɗum yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni tawi ɗum heddaaki si wona inde nden tawi montama batte yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni montama kadi maande nden desem on fof ittama on sayi karamakoɓe makka ɓen tedduɓe makka ɓen e koynaɓe ɗo ɓe woni muwafiq ɓe woni muwafiqin jaɓugol ɗum ɗo nduɗo noddandu goongaru salmodira e amir on e hoore ɗum ɗo woɗe ɓe maati walamma sami'a ahlul ilmi wal aqli wal hilmi min ulama'i makka wa ashrafiha wa a'yaniha ma kana alayhi ahlu da'wati wa ma yad'una ilayhi wa ma ja'u min ajlihi ورأوا الحقيقة الجلية الصافية النقية سالمة من حجب البهتان والتزوير والتضليل أذعنوا للحق واستبانت لهم المحجة قال فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا وبايعوا الأمير على الكتاب والسنة هذا مسيح جلبة hani so yehi ka duraro sunniya juzu arama sengoɗo temisiɗi nogay tati en tawa nde yewta ɗo no laaɓi ɗon ɓe joomiraaɓe gande ɓen e joomiraaɓe haqqille ɓen e yimɓe ɓe hawja kala ko ɓe nani kala ko ɓe yiɓe darototoɓe wattana ila haasiɗo yaha e mu'um ɓe ɓeeɗo heɗiti nde ɗo yewtere karamokoɓe makka tedduɓe makka e personnalité ji makka nde ɓe heɗiti ko ɓeeɗo oɗo amir e oɗo karamokojo woni e hoore muɗum immorde e noddugal e tawhide e sunna e ko honɗum ɓe arini sabu muɗum nde ɓeeɗo yuno haqiqa on feeñi laaɓi sifitama ha hisi tawi joni fenoɓe ɓen heedama e fenugol piratugol ko ɓe woni wadde comme piratatake hannde ko ɓe adi ɓe addane ɓe majjintake ko ɓeeɗo woni e nodde kamɓe tigi ɓe yiidi mubasharatan nan ko woɓɓe nantinta ya heɗo goɗɗum nantinoya goɗɗum nde ɗum ɗo waɗi karamokoɓe ɓen e personnalité ji ɗin e tedduɓe ɓen moodi ɓe tawi ɗum ɗon ko goonga ɓe wiya ne tigi tigi on min jaɓi ko goonga holli ko waɗi noon hujja on laaɓaniɓe o maki ɓe tawti men e goongilngol wiya no moƴƴi komin woni e hoore mum kon angoro e détail ɓe salmodiri e amiru on ɓe haldi joni ko huwete o ko alal kitabi wa sunna oɗo amir e karamokoɓe e koneli ko ɓe wondi tawi ɓe waɗi doyi e karamokoɓe makka ɓen e jama on ɓe yaafoɓe fota noon ثم أخذوا الجميع بالرفق والتلطف واستمرت بين الطرفين المحاورات والتناصح والمذاكرة وعاملهم الأمير سعود بالصفح والعفو قال وقبل منهم وعفى عنهم كافة فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة ولم يزل برفق بهم غاية الرفق لا سيما العلماء ونقرر لهم حال اجتماعهم وحال انفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه ونطلب منه المناصحة والمذاكرة وبيان الحق أنتما أودو أمير أودو هوريجو دعوة
e jamaaji ɗi ɓe wondi ɗin ɓe naatani gollondirgol e jama on e neweende e welere fii duumi hakkunde ɗin groupe uji ɗon ɗiɗi yewtere e laaɓodira reedu e rewtagol amir on gollondiri e yimɓe ɓen Saoud muññagol laɓɓina ɓernde mum nden yaafooɓe jaɓana ɓe kala ngantogo ɓe addi accana ɓe ɓe fab hay gooto e maɓɓe heɓaali e juuɗe ɓeeɗo ko ɓuri fandude e satteende ɓeeɗo cheikhuɓe e oɗo lanɗo ɓe seeraali hiɓe newo yimɓe ɓen haɗɗirde e newagol tentini karamkoɓe ɓen hiɓe tabintina ɓe foti hino mooɓa foti ko gooto maɓɓe e tabintina dalilaaji ko honɗum ɓe woni e hoore muɗum kam ɓeeɗo cheikhuɓe oɗo lanɗo moƴƴo ɓe ɗaɓɓira yimɓe ɓe laaɓal reedu e rewtagol e ɓangingol goonga on laawol kisal ko laawol ɓe feññinani yimɓe ɓen ko ɓe hebliiɓe jaɓangol goonga kala addirɗo goonga wondude e dalili wa a'lana al amiru Saoud wa ma'ahu min al ulama al manhaj al shar'i alladhi yajma'u alayhi al muslimun min at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa annahum musta'idduna li qabul al haqq bi dalilihi وأنه لا مساومة على هذا المبدأ المجمع عليه ولما عرضوا على لمكة ذلك وطلبوا منهم التحاكم فيما اختلفوا فيه إلى هذه القاعدة لم يكن منه إلا التسليم بالحق قال وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأننا قابلون وما وضحوا ببرهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء الراشدين المأمورين باتباعهم بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أو عن الأئمة الأربعة المجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعرفناهم أن دائرون مع الحق أينما دار وتابعون الدليل الجلي الواضح ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا فلن ينقموا علينا أمرا هاينون سيبه جولد دين غوتوبه président on deññande Amir Saoud eɓe wondunoɓe e karamkoɓe ɓe feññini manhaji mo ɓe addi on programme mo ɓe ardi e mum on mo tawi julɓe ɓen siko a julɗo a jaɓay tawtude moɓodiron e hoore ɗum ɗon wannon ko ñaawinagol faade e deftere Allah nde sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe holli ɓe heɓli jaɓugol goongal wondude e dalili wonde noon amma wiigol termindira e goonga e fenaande ma fii tertagol alqur'ana e sunna fii yo yahu e goɗɗum goo ɗum ɗon tawi alaa toon nde ɓe weeɓi tani yimɓe makka ɓen ɗum ɗon ɓe ɗaɓɓiri ɓe ñaawirgol e kala ko ɓe yeddondiri e muɗum ko alqur'ana e sunna har yimɓe makka ɓen alaa ko waɗanaɓe si wonaa jebbilanagol goonga o maaki min anndini ɓe ay amir o laɓɓinani ɓe ka ɓe mooɓondir ɗon wonde men jaɓay kala ko laaɓiri dalil immorde deftere Allah nden ma sunnanelaa ɗon sallallahu alih w sallam ma asaruji ittade salafu saleh wono khulafa urrachidina en yamiraaɓe yo jokke ɓen yamira e maako nelaaɗo sallallahu alih w sallam ano defi on yani ko forcé e mon jokke laawol angol fiɓon komi fiɗi kon wowlon komi wowli kon gollon komi golli kon ɗum ko forcé e hoore mooɗon somi feƴƴi haray kadi ko lontiiɓe lam feewuɓe ɓen ɓaawan haray kadi ko ɓen jokkoton amir o laɓɓinan ɓe o wi kadi si tawii koye imamu ɓen nayo ɗum woni Abu Hanif ma Malik ma Shafi'i ma Ahmad ibn Hanbali rahimahumullah ɓeeɗo yimɓe tinninooɓe ma ƴettuɗo gandal e juuɗe maɓɓe haaka siècle tataɓo si tawii kadi koye juuɗe ɓeeɗo ɗum noon kadi min jaɓay sabu maako nelaaɗo sallallahu alih wa sallam ɓuri moƴƴude e mooɗon komo siècle momi wuuri e mum zaman momi wuuri e mum on hoti jamanu hikkiɗo ɗon hoti jamanu hikkitiiɗo ɗon on haa jamanuuji tati o anndini ɓe wonde ko ɓe yiilodooɓe e goonga on kala ko goonga o yaari ko ɓe jokkooɓe dalil feeñuɗo hentiiɗo ɓe haajaaka si tawii ɓe jokkii dalil hentiiɗo ɓe haajaaka on tuma si ɓe lundike adiiɗo ɓe maa ɓe hawrondiri e makko ka goonga o woni ɗon ko ɗon haaju maɓɓe woni o wii ko ɗum ɗo yimɓe ɓen añiri men kono ɓay men tawi ɓeeɗo karamokooɓe mboɗi ɓe yaal ɗum ɗo ko mone ɓe yaal ɗum ɗo ko lette e hoore amen
ɓe tawi ɗum ɗo ko goonga haray ɓe jaɓi ɓe ƴewtiri ɓaawo muɗum haray ɓay ɓe hewti ɓe tabintini haɗugol wota haaju ɗaɓɓire mayɓen hannde kadi ɓay har ɗum no ɗaɓɓeede moƴƴari ko maapiiɗo o ka berɗe suti ɓe ɗaɓɓiri yimɓe ɓen yimɓe ɓe nanan goonga o yo lundiɓe goonga on accu iwtira ɓaawa goonga on ثم شرعوا مع علماء مكة بمناقشة القضية الكبرى بين دعاة السنة وأهل البدع بل بين الرسل والدعاة من جهة وخصومهم من جهة وهي قضية الشركيات والبدع كطلب الحاجات من الأموات ولما وردت بعض الشبهات ردها أهل الحق بالأدلة من الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة وبذلك اعترف الآخرون بالحق والحمد لله قال فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات إن بقي لديهم شبهة فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والسنة حتى أذعنوا ولم يبقى عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قاتلنا الناس عليه أنه الحق الجلي الذي لا غبار عليه هل ɓe naatani fahin tawi ɓe wakkilaade ɓe etaade yimɓe ɓe yo faamu kala tawnooɗo koye aaden bida few suuɗinooɓe e cuuɗi ɓe wiyo ɓe yaltu aree yewte e nodditi yimɓe ɓe holli piiro alaa hoyre alaa gere alaa ko julɓe ɓe jaɓay goonga e juuɗe wonɗo wo ɓe ɓanginanay kadi goonga wonɗo wo ɓe suuɗataa goonga ɓe asaaɓe iri ɓe humpaaka e service secret waɗi ko ɓolta kon koye micro waɗete so ɓe ari yimɓe ɓen ari yete goonga yimɓe ɓen ari surtout yimɓe bid'a on sa ɓe ari ɓe wonti jooni noon e waɗugol munaqasa kadiya mawɗo hakkunde noddanooɓe sunna ɓe e noddanooɓe bid'a ɓe hakkunde nulaaɓe ɓen ko ɗum woni yimɓe ɓe cheikh o nuli jooni yo wakkilo yewda yimɓe ɓen noddooɓe e tawhid e sunna ɓen tawi ɓen noyri côté kontor maɓɓe en wallooɓe bid'a jingana beɗa ɓen no woddi woni côté goo tawi ko yewtete ko toɓɓe ɗiɗi ko fi shirkuuji ɗin e bid'aaji ɗin wono ɗaɓɓirgol maɓɓen haajuuji e subohaaji ko ukka toon yewtaa yimɓe ɓen e hoore maɓɓe taa ɓe alda e muɗum kamɓe noddooɓe e goonga ɓen hay noon nde woɓɓe maɓɓe addunoo subohaatuuji yimɓe goonga ɓen ɓanginiri dalil ka deftere Allah ka sunna nelaaɗo ko salaful ummati wonno e mum ko wondena goonga noon haa laaɓani ɓe ko ɗum waɗi ɓe iridi way ko goonga on noon ko minen fayl alhamdulillah on tawi men rerɗini ɓe men puusi ɓe men suusini ɓe yo ɓe ar e amen min yewtita fi masala kadi toragol haajuuji ɗi mayɓe ɓe yaagol e kaburu wiye wonɗo ka kaburu ɗon huntani haaju mamo makorma sabu ɗum ari no heewi ittude makka hay kawena makka haɗo ɓe naatude o wi kala mo woni e juuɗe mum subaha mum yo ar o jantoo kum woɓɓe adda subaha gooto woɓɓe adda subahaaji ɗiɗi ɓeya ruttira ɗum dalilaaji pellettiiɗi ittaɗi ka alqur'ana ka sunna haa adduɓe subahaaji ɗin ɗon iwtira ɓaawa ko ɓeeɗo yewti kon tawi heddaake e juuɗe gooto e maɓɓe sikkitaare wonaa waɗugolle ɗiɗi ko min woni haɓde yimɓe ɓen e hoore mum kon ko goonga on feeñuɗo on noon nduggu o alaa e hoore makko ɗum ɗo fof so yilti kaga duratu sunniya on tawi no laaɓi toon poyi ɓe yaññi ɓerɗe yimɓe ɓen fii goonga on ɓerɗe yimɓe ɓen kadi yaajani goonga on nde ɓe nanunoomo ɓe yii haqiqa on qaala wa halafu lana al ayman al mughallada min duni istihlafin lahum ala inshirahi sudurihim wa jazmi damairihim annahu lam yabqa ladayhim shakkun fi anna man qala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam aw ya ibna abbasin أو يا عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ونحو ذلك أنه مشرك شركا أكبر يهدر دمه ويضير ماله وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكون هو الله تعالى
لكنه قصد المخلوقين بالدعاء مستشفيا بهم ومتقربا بهم لقضاء حاجته من الله بسرهم وشفاعته له في أيام البرزخ. وقد يقول قائل إن ذلك الذي حدث من علماء مكة من الإذعان للحق كان تحت الإكراه والخوف والمدارات التي قد تكون في مثل هذه المواقف، فنقول إنه لا داعي للخوف ولا للمدارات، وكانوا أخذوا الأمان ورأوا كامل الوفاء والاحترام من الإمام سعود، كما أنهم حين حلفوا الأيمان المغلظة دون أن يطلب منهم ذلك وهم علماء، فإن هذا وحده دليل كاف على أن هذا هو عين الحقيقة. ويضاف لذلك أن ما عرض هنا مما أعلنوه وأقروا به والحق الذي لا خلاف عليه أصلا، لكن أعداء الدعوة كانوا يوهمون الناس بخلافه، وقد كان ذلك كله في مجالس حوار وتناص وليس مجلس حكم وتسلط كما قد يتوهم بعض الناس. إخوة الإيمان، نحن قلتوا بأن جلد أنتم شيخ محمد ابن عبد الوهاب سعود ابن عبد العزيز كونيل مقدم بهوتي يوتي داما بالده بأنجني كو بأرده مودون كون بأنجني كو بتاينو وده بسنن دليدون دون ديدي هايين بدارينو بكونتور مقدم 100% بتاوي بيدو كوي غونغا وني بناني بجابي بدوري بوندي wondo je tiidude billahi wallahi tallahi men nanani on men jaɓani tayle na lanɗo on na karama koɓe ɓe lanɗo wonde ɓen ɗaɓɓiri ɓe ɓe wondu ɗon ɓe tawi hino goonga tawi ɓerɗe maɓɓe ɗe yaaji hentike ɓe jaɓi goonga on dama'iruji maɓɓe ɗin fiɗi goonga on tawi sikke wo heddaake e juuɗe maɓɓe wonde mo ari e gaburu yahi ka gaburuji makka ɗon ma madina o yahi o wi ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam siko madina maɗo yabna abbas radiallahu anhu siko makka ma ya abdul qadir al jilani tawi ko iraq ma ko hina ɓeeɗo immor be tagaɓe o ɗaɓɓiri ɓeeɗo yoɓe duñanmo lorra kaɓe waali ka gaburuji ɗo ma yoɓe addanoymo nafa yoɓe addanmo moƴƴere e piiji ɗi taaganaka waɗugol ɗum ɗon si wona allahu wona yaagol ya rasulallah ishfi maridi ko an yo nelaɗo allah sellinanan o nawnuɗo ma ko an yo nelaɗo allah folin men e hoore ɓeɓe men kaɓa ma ko an yo nelaɗo allah dandu men kala probléme ji waɗoji ta hewtu ka men ɗo torta juuɗe mum nden fewta nelaɗo toromo ɗum ma fewta ibnu abbas yabna abbas agisna faabo men unsurna wallu men maɗo ya abdul qadir al jilani ihfadna min al makruh ihdina min al ma hokkor men ndiyam dandu men probléme ka amru mayɗo o mayino en anda ka o hatti fewno ɗo kagay ka ɗon e so feƴƴino yeeso ya tawa oɗo acca ɗon allah ɗaɓɓiramo haaju ɓe hooliɓe gomɗini jaka hari ɗum ɗon ko sirku molanaɗo wona e muɗum ko ɓe ɗum ɗon acce e ko nanitota e ɗi kamɓe kadi ɓe fiɗi wonde ɗum ɗon yiye ko sirku jaka sirku janani oɗo hibbayijan neɗɗo daginayo jawdi makko ndin hone hay simo fiɗi ka ɓernde makko sellinowo on arsikowo on pottinowo ko mettata neɗɗon kon okkoro neɗɗon ko faala kon ko allahu waɗi ko allah woni dirisude oɗo aduna allah tum kono ɓay tum o yehi o faandi keɓe tagaɓe du'orgol ɓe yo ɓe waɗanmo ko allah waɗata kon noon e hoore ko allah tum waɗata ɗum haara ɓe fiɓi ɗum kamɓe tigi ɗaɓɓira ɓe kellal ɗaɓɓira ɓe ɓe ɓannu ɗum ko allah hattirde e ɓannugol fii huntugol haajuji muɗum ɗin e gundoji allah e tefoje makko kanko oɗo neɗɗo yawmal barzakh sanga donati gaɓuɗe ko nandita e ɗiɗo ɓe gomnini ɗum ɗo jagga ko sirku ngu ndiye ari ɓe ukkimo ɓe jaɓi ko no wawi goɗɗo wiya ɗum ko waɗirno e karamkoɓe makka ɓen ɗo worgol ko ko ɓe woni mum immorde goonga hari ɓe forsa hari ɓe huli kadi
ama ko mudara ka kana hakkunde haramo ko be lamde toni lamde hewti e to tunno be faamodira hay sino andi do ngon no boyli bay hoyde ngandi toni ha woni do imam ratibi national ma woni horejo ligue islamique on few piiji buyɗi a waɗata na watta e waɗde joni kamu dara ko e laamu ngu joni ko ɗum ɗon tigi tigi haray ɓeeɗa kadi waɗuno wiyen neɗɗo no duwa andude kon ɗum fewndi so wowla ko wannoon hari karankoɓe makka ɓe koye naɓe ne ƴetti hoolare juuɗe e lamɗon o windaniɓe koɓe amin jaɓɓuɗo o saliɗo o ko amin jawdi makko nde ƴiijam makko tan kota tun o waɗuɗi sirkuji weyaɗi ɗoɗe ɗum ɗo ɗum feññintake kene kono koɓe amin himo hunni kadi timmini ko haaldide e maɓɓe kon teddini ɓe kadi haa hatti kanko oɗo lamɗo julɗo wono woniri ɓeeɗo ɓe woodiɗe wondo ɓe wawno wadde ɗum ko nana abbiri wonda billahi wallahi tallahi mi yii ko gonga on ni mi witi on ɓe watta ɗum se fu wondinaɗo silanno mbete wino ɓe wondon si min annda si on jaɓi awa on say noon ɓe wonda ono mbete hay siko mo daara ko ala ko ɓe wonda ɗum ko ɗum waɗi wiide wondugol maɓɓe ɗeɗo wondoje tawde oɗo no hunni haldigal ko ɓe haldi ko siñatir mo ɓe siñi on amana e ihtiram hakkundeji maɓɓe hiɗen felliti ɗum ɗo bontinay ko ayɓe oɗo da'awa yeddondirteɓe oɗo da'awa ko ɓeeɗo woni e sonkude e radio hoy sonka e nokkeeli winda e deftoy wano ahbasiyankoɓe chia e ko nande muɗum si ewi ɗo ko raɓɓi ɗo heɓugol radio um daro tukka aqidaji ahlusunna wal jamaa présentide cheikh mouhammad ibne abdou wahabe e geɗalɓe muɗum e jannganakuɓe muɗum e du'atuɓe wirtude ɓe ɓaawo maɓɓe iɗen felliti ɗum ɗon wonaali so wonaa meere ko waɗi noon no ɓangira ɗum ɗo ɗiɗo tarihaji windaɗi waali e defte no wiye adduraru sunniya komo jalladuuji bus dendaningal harakaji cheikh mouhammad ibne abdou wahabi ɗin haa o maayi fof no windi e mayre ko tariha timmuɗo fi da'wa makko on e aqida makko on e ko honno wonno e gollirde hakkunde makko kañum e oɗo lamɗo julɗo amir saoud ibne abdoul aziz ibne muhammad ko honno ɓe yaari ko honno ɓe fooliri ko honno ɓe darniri gouvernement islam ko honno ɓe wondiri e jama julɓe ɓen ko honno ɓe développiri ko honno ɓe nunɗiri ɗum ɗon fof no winda ha laaɓi landoytaake ayɓe ɓen ko honno ɓe yawarruno ton gaño landataake ɗum ɓeeɗo ko ɓe karamokoɓe ɗin anndi wondugol ɓe ɗeɗo wondoje ɗum yonayi dalil wonde moodi ko goonga on ɓe yii ɓeyditeɗon ko chef on weeɓitani ɓe kon immorde ko ɓe informi ɓe kon ɓeeɗo irriti ɗum ko goonga tawi lurral alaa e hoore muɗum ɓiigol jokken alqur'ana e sunna bi fahmi salaf si goɗɗo noddima e ɗum a wii ko ella noon haray ko woni ella on ɗum ɗo na ella ko wowlata kon addi dalil ko fiɓuɗa kon addi dalil ko gollata e dewe kon addi dalil si tawi a lundaaki kono woni a bekkitaaki dalilji ɗin a ɓeydaaɗi a ɗoytaaɗi wiide moodi ko a ella o ko on woni ella sabu noon ko yamirira ko fiyo yamirɗo respecté so a wi nayi wiya nayi so a wi tati wiya tati so a wi ɗiɗi wiya ɗiɗi hara ko a ɗo worɗo wonaa fewjowo an kadi ko Allah tun fewjata nelaaɗo makko on ɓangina ko honnum Allah fewji enen jokke ko ɗum waɗi sen meesiri wiiɗen Allah ko patron nelaaɗo ko ingénieur on enen koye maçon ɓe ɓen alqur'ana e sunna ko pilan on jiiɓuɗo ɗo o jiiɓi hoore makko ko ɗum ɓeeɗo arde muɗum ɓangel ngol ko Allah tun woni patron ko nelaaɗo tun woni ingénieur on ko enen woni maçon on plan on ko alqur'ana e sunna pe alqur'an e sunna woni pilan on faalaaɗo naɓude ndu suudu ndu tugaale joyi ka l'islam tugaale jeego ka iman ewa honno warñakkere nden ma pilafonji ɗin ma ewa tawti fof kañum e daalje ɗen e kala ko waɗete kon ko ɗum woni sabo bidɗo on wa sabo ona shobatan geɓe capanɗe jeeɗɗi e fuuƴa sa jaɓi ɗum ko neleeɗo hollete noon on bidɗo on wa sabo ona shobatan gootum kala ko waaloto birikiije ɗen honto waaloto jamɗe ɗen honto waaloto suun ɗum honto fewtata ko honɗum ndu ñappirte ko honɗum ndu ñiɓirte a habboto nelaaɗo holle kanko tun won ingénieur kala ka golluɗa tawi na nelaaɗo holle ma ko liɓete ɗum man amila amala laysa alay amruna fa huwa rad iyyakum wa muhdasati l umur fa inna kulla bid'atin dalal haysi jama on yiɗi no laɓa e no moƴƴi no seedi no laɓe hara moƴƴa no moƴƴa hara laɓaka
no laba moƴƴa hara moƴƴa mooɓindirgol yimɓe ñamminaɓe wonmo wiyata ɗum no kaani hay gooto kono siko mooɓirɗaaɓe kon ko anni e yaa heɓo aduna tun ayno moƴƴi ɗa faala cuuɗi paani ɗa faala fonctionnaire ɓe ɗon faala courant ɗon faala ndiyam ɗon faala travaoje ɗon faala yaltuɓe ɗaɓɓude ɓe yo heɓu nawnuɓe yo selluta nawnaje naat toon ta ko anni on ko ɗum ɗo nayi ɗaɓɓeede allah ene laaɗo allah alama kaɓende faale lakara ala toon fof ara moƴƴi arayno no kaani kaana ñammingol marɗo mo ala no kaani kaana kono ɓay anni yo haɗi adda to moƴƴi goɗɗo wujjiiɗo o junngo ngon taƴaama no kaani no boni no boni modi so a yii neɗɗo ndunduuru junngo ñaamugo ngi wii hannde kadi so ñaamiray ko nano so saɗɗiray ko nano so lootoray ko nano no laba awa no labe hara moƴƴa no moƴƴa hara labaaka sa waɗi ko hawrondiri alqur'an e sunna moƴƴi labaama ko fii allah sa waɗi ko alqur'an e sunna tawina fii allah haray labaama moƴƴaani comme haw jaɓen ɗum ko ɗum ɓe arduno e muɗum yimɓe ɓen faala wiide non ayɓe darif marɓe intérêt hoy e alhaaliiji e tedduko e piiji wi ɗum marsata few ɓe wino ɓe wakkili ɓe cippiri haa ɓe liɓi few ɓe ɓanginanden ɓen goonga ayɓe daawa on darti no faaminana yimɓe ɓen wonde ɓe na goonga woɓe woni e muɗum ko bonnir tum ɓe ari ɗum ɗo fof yewta e majlisi yewtere e laaɓa reedu cippira tawi na hol ñaawoore e wurtagol yimɓe goo no faamiri noon hoɓɓe faamodire ɓeeɗo wonɓe cippirde kala wonɓe lewdi saudi ko ɗum waɗi sa hewti saudi hannde ayata hay nokku timsal stati ɓe itti fab kala gabruuji ko maano ɓe fonnindiri fab ka leydi ɓe yiitindini few ko nokkeeli seeɗaaji ɓe tawno si ɓe liɓi wona e fitna ɓe ɓurni accugol ɗon ɗum ko lutti kon fof ɓe walline leydi koko maha kon ka gabru annabiji sallallahu alih wa sallam non ɓe acci ɗon كشف حقيقة الأضرحة والشركيات عندها فقد تم البيان بأن غاية هذه الدعوة المباركة هي الغاية العظمى التي بعث الله بها النبيين والمرسلين وندب لها الدعاة والمصلحين وهي إخلاص العبادة لله وحده وتحرير الناس من أوضار الشرك والبدع ووسائلها قال وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت هذه الأزمان أصناما تقصد لطلب الحاجات ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية الأولى وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي وحسن المغربي مفتي المالكية وأقيل ابن يحيى العلوي فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ويرجى النفع والنصر بسببه من جميع البناء على القبور وغيرها حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد فالحمد لله على ذلك أي فوق فوتي كرام كوتن أرض بن فوق يدي دي توام هنا غونغا ko honɗum ɓe waɗi ko huncugol ñorta mirinwi e doloki waɗanongi e kabruuji mahaaɗi tawno sirke e ɗi ko ngimɓe adi ñortude makka fof fay ka berɗe hajjoon e ko hinaaɗon ɓe ɓanginani yimɓe ɓen hattirde e ɓangingol wonde nduɗo noddaandu barkinaandu ko ndu faandi ko hattirde mawnde nden ka hattetee ɗon nden hattirde mawnde nde Allah nuliri nulaaɗen sabu muɗum kañum e annabaa ɓen Allah yiɗini noddooɓe ɓen e moƴƴinooɓe yoɓe darano nden ɗon huunde ko on ɗum woni nden ko laɓɓinangol Allah subahanahu wa taala dewal ngal kanko tun rirƴina yimɓe ɓen e lorraaji shirku e bida e ate kala ko naɓata ka shirku e bida cheikh o maaki amiru o maaki kala ko waɗa miiruuji e hoore kabaruuji moƴƴuɓe ɓen
amaki ɗon hannde ɗum wonti o zaman ɗo sanam ko wanno yimɓe ɓen no faandaade ɗon huntoygol haajuuji muɗum yaha yankinano ɗin ɗon gabruuji ewno yimɓe ɗin ɗon gabruuji ballal sanga satteende ari wono yimɓe majjuɓe ɓen waɗirayno ado l'islam arde tawi ko homɓe woni hoore waɗugol ɗum anndi ton hari bee marta ada ɓeeɗo arde bee ɗum ɗo rewe tawi ko karamukooɓe jaabotooɓe lande ɓen tigi woni hoore muɗum waɗi ɓe mari teddule muɗum tawi nden ñannde ko ardi ñannde ɓe naati ɓayɗen annde ñannde ɓe naati makka tawi hambaliyankoojo juulataa ɓaawo hanafiyankoojo juulataa ɓaawo maalikiyankeejo juulataa ɓaawo shafayiyankeejo few personne juulataa ɓaawo personne ɗi masabuuji ɗo taw gooti kader masjidel haram ko ɗum waɗi soɓɓundu kala hari ko imamuujo mari jama makko on ko ɓaawo makko ɗo wonata si wonaa ɗum ɓeeɗa juula salmina ɓeeɗa kadi juula kono ɓe juuldataa few ko kala e jamahum muɗum e groupe hum muɗum no ɗaɓɓi teddu ko muɗum e ñaamirkoye muɗum yiyata sona hoore muɗum tawi ko woni hoore hanafiya on ko abdoulmalik qal'i ko wonno hoore ɗon tele malikiyankoɓe ko hasanul maghribi telen hambaliyankoɓen ko aqil ibne yahya al alawi ɓaawo ɗum ɗon min fuɗɗori hon ɗum ittugol kala fona rewireede mawningol fiɗe e muɗum jorte nafoore e ballal sabu muɗum denda ningal ko mahano e hoore kaburuuji ɗin e ko hinaaɗum haa tawi makka ɗon heddaaki ɗon e nder nokkure laaɓunde nokkure ko allah addi jippinde wahyu muɗum on fiyoore ɓe kanko tum hannde kadi tawi heddaaki ɗon taahutu rooɗeweten ɓe fitti fof ɓe liɓi fof haa laaɓi alhamdulillah ko ɗum ɗen golle ɗon ada waɗeede kaburu ko yiyeten hannde ɗo ɗon no feppodiri awte tawi kaburuuji fof no fota naano waw no ñannde ɓee naatta ɗon tawi ɗum fof no mahira wa ka me en nokkeeli gonto mi alaa jammittude ka fuutaaji dow a yiya juulirde tawa kaburuuji ɗin no maha kaarola hay Cameroun acca e haɓɓe taa kadi koka ibula juulirde nde woni hannde sa naati Cameroun ɗo a senndirta konto chrétien wattinirta konto wiyeteɓe ko julɓe wattinirta fof mahamad hala laamu ngun no yiɗuno en moƴƴa toode laamiiɗo ɗo wo laamiiɗo ɗo ko tracteur o jetteno yahana e nder ɗon o buura ɗum haa yiitida yimɓe ɓe heɓa ka wattina hannde heɓgol ka wattina Cameroun ɓe laafi fof mahama kono ɗin miiruuji watta ɗon kono nafoore ɗin miiruuji koyɗi haɗuɓe ñowrugol taɓe towruta ndiyan jippo e maɓɓe kaagoje haɗuɓe honɗum kaaɓe yiyay konko labaaɗo hiɓe nder ton allahu akbar majjere no gera goɗɗum rafol madalim min almakus waddaraib wa min alhasanati allati تميزت بها هذه الدعوة المباركة ودولتها أنها كلما تمكنت من بلد رفعت عن أهلها المظالم والمكوس ونحوها بل كان هذا المبدأ الشرعي من الأصول التي تعاقد عليها الإمامان محمد بن عبد الوهاب المجدد إمام الدعوة ومحمد بن سعود مؤسس الدولة التي احتضنت الدعوة وبهذا المبدأ عامل الإمام سعود أهل مكة وغيرهم قال الشيخ عبد الله ثم رفعت المكوس والرسوم باو بيتي دون دو غاتي يلتي no tawa e moƴƴereeji ɗi ɓe waɗi ittugol tooñeeji hoore kadi jama no tawa e moƴƴereeji ɗi ndu noddaandu ɗo sertiri e noddaaliiji ɗuuɗuɗi noddaandu barkundu e gouvernement barkuɗo kala ka ɓe hewti ɓe maîtrise e commune région préfecture kala ka ɓe maîtrise ko ɓe adoto wadde ko ittude tooñeeji waɗaaɗe hoore jama itta taxi ji kadi waɗaaɗe hoore jama kala taxi duuti on des douanes man wiigol tono par hitaande honno vignette porto carte tout fitta ɗum haa laaɓa e hoore jama ko gouvernement ɗum fawi pooru darike ko jawdi wona irtede leydi ndi moƴƴinire pooru on
jama on si neldata ko wallina ka suudu kono so ɓe addiri ka pooruɗo maaki ma yacce feƴƴe ha yoɓani ɗum ɗuytay sattene maaki kono si tawi ko ɗon laamu ngun tigi njuloto so tawiɗa soodoye conteneur maɗa on $40,000 ade douaniray $20,000 conteneur o iwa 40,000 hota $60,000 atamaki ton satta ɗen toñeji fap itta taxi ji fap itta few ka ɓe ɗo ɓe fitta ɗo allah ɓe rutta on ɗum ko on tan gouvernement on heɓirta jawdi ko zakka on tawi ko chari on wallini kon kamɓe ko ɗum ɓe ƴettata ɓe artiri azakat ɓe artiri alharaj azakat walharaj walganima ɓe pottini kala rusum makus a lundike ɗo ko tel ittata ɗum fof potti ko sare on darta sa lundike watta na wigol ittingol ma tum ɗum ɗon waɗi tawi noon cheikh mamadou ibne abdoul wahab e amir saoudi ko ɗum ɓe siñuno laawol kisal wallitay goo on kala taxiji ɗi on hoore jama wuuruɗa hoore mum ay tekku na jama on yoɓata gollol maɓe ko golle mon ɗe yoɓata on golle ko ɓil ton leydi few oɗa siñci dawa on oɗa siñci dawla on dawa e dawla heɓi ɓe woofi dawa on e dawla on cheikh amiru on président on woofi o woni boofole makko joni dawa on e dawla on ko oɗo principal ma oɗo puɗɗudi gollodiri imamu on saoud kañum yimɓe makka e ko nayi makka kala ka ɓe laami cheikh abdoullah o maaki itta e hoore yimɓe ɓen tooñe itta e hoore ɓen taxiji ɗi e ko ƴantete jindeɓe ƴante fof itta fawaɗo yiwde ɗum hani o ndaare ka duraru sunniya juzu alano sengoɗerol 129 izalatul munkarat wa wasailiha al-zahira wa a'lanat ad-da'watu المباركة الأصل الشرعي العظيم الذي جعله الله من خصائص هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي جعله الله شرطا للتمكين والعزة والنصر وهل يخالف في هذا المبدأ الكبير مسلم يخشى الله ويتقيه قال وكسرت آلات التنبات ونودي بتحريمه وأهرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور ɓe yiltiɓa ɓe gayni ɗum ɗon fittugol ha laaɓa ko reweteno kon fof siko leggal ngal ɓore siko ƙabru ndu munci an mema leydi ndi no nelaɗo maaki noon sallallah sallam ɓe nelno ali ñandego ɓe jonnimo kono yo yaltu kala photo mo yi yo fittuma o laaɓa siko e gimbal yo lootu si darna yo helu kala kaw yi photo yo laɓɓin pos kala kaw tawi ƙabru no towna yo fonninilɗo leydi ndi ali kam nelno ɗum sahabajo mum ɗo imam muslim no filli ɗum ka deftere mum ɓeeɗo nde tawno ko ɓen ɓe jokki ɓaɓeede fitti alaaɓe kala rusum yiltiɓe itti kala taktiji koɗa hoore jama on kon yilti oɗo dawa mo barkinaɗo ɓe feññini lasli shariyankejo mawɗo mo Allah subahanahu wa taala waɗi no hertori ɗeɗo mofte honno yamirgol ko moƴƴi ala ko boni ɓe gandi ko ɗum ɗon Allah waɗi charti yo neɗɗo maîtrise yo julɓe ɓe maîtrise leydi ndin ɓe tedda ɓe foola tawi koko ɓe feññinɗo kadi lundata ko ɗum ɗo ɓay ko mabda a molanaɗo ɗi julɗo hulowo Allah reeni e ɗo e Allah susa lundade ɗum ɗo o maaki dennanigal aalaji o gandi ɓe mari joƴƴingol to satalde waɗa jolokowol waɗa be pour ɗo ko fiinira ɗum ɗon on fof taw munca haɗaji yelti ewna wonde ɗum ɗon no harmi dennanigal dorog e piiji ñoogo ñaaka ko ñaamete ɗum fof mooɓa sunna bandi ka mooɓoto fiima dorog ma ko nande muɗum fof yaha lanca kala hollaayo hotu ka mawɓe muɗum juulu gongol fawa yimɓe ɓe si wagu tewi personne gollata ila yawmina haɗa ɗum ɗon bandiɓe ɓen tigi tigi sokkitoto ka ndero bitikaji mum ha juule e ombitoto toon ka buy e maɓɓe ɓe feewa ɗo anndi ko aɗum ɗaɓɓere jawdi no ewri Indonésia no ewri Bangladesh no ewri Pakistan no ewri Sudan no ewri Somalia no ewri partout yahi toon gollo tawa haaju mum ko riyal wona dey haram haaju ɓe ngala e ko wiyete teddingol julde na yimɓe na neɗɗo julde
siɓe fiimude cigarette ongol ko ɓennata karam ko ɗi ɓurɗo teddude o wana malboro ɓe jamma Usaymin addanilan ɗum Usaymin won addanilan Ibnu Bas haa ko fiimetego ngol a landi ɓe andi kon siko malboro siko Gladstone siko kala ko hay wonde ɗum ɓe fiimita bandiji ɗin tigi tigi hala no golla toon ɗin ɗon si heewi ɓay si noddinama ɓattike ɓe andi ɗum ɗon faalaɗo fermede bitiki mum ko de ɓe ara yeyaali o uddita e bafangal e yami juulede ɗum ombito e lellere ɗon ɓe ñaama ɓe yara ɓe foto ɗon haa ka salmina o ɓe udditida udditoɓe e Allah reno e ŋayna danda e naafiki yaagal jalan ngal ɗum lajja few taɓɓira julde jamande julɓe ɓen fof imamu kadi on gooto haram hino ko ɓe waɗi kon kadi wa kana min simari hadihi da'wati almubarakati fi kulli baladin wasalat ilayha izalatu mazahiri التعصب المذهبي والفرقة والشتات والفشل الذي أصاب كثيرا من بلاد المسلمين بسبب إعراضهم عن النفقة عن التفقه في دين الله وعن طلب الدليل وبسبب هيمنة البدع والمحدثات والفرق والطرق كما صاد الإعراض عن الصلاة وترك الجماعات حتى وصل الحال من الفرقة في مكة في البلد الحرام بل في المسجد الحرام أنه كانت تقام أكثر من جماعة وأكثر من إمام في الفرد الواحد فسعت هذه الدعوة المباركة إلى ما أمر الله به وما أوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الجماعة والاجتماع ونبذ كل مظاهر الفرقة والتنازع فقام الأمير سعود بجمع المسلمين في الحرم على إمام واحد دون اعتبار لمذهبه الفقهي لأن المذاهب الأربعة كلها على السنة والخلاف بين الأئمة الأربعة وأتباعهم كان في الاجتهاديات قال ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات وعدم التفرق في ذلك بل يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد ويكون ذلك الإمام من أهل المقلدين للأئمة الأربعة رضوان الله عليهم واجتمعت الكلمة حينئذ وعبد الله وحده وحصلت الألفة وسقطت الكلفة حتى الآن الدرر السنية نفس يعني السابق المصدر هاي laati no tawa e ndu noddaɗo barkinanɗo ko rimi e leydi o kandu hewti ittugol kala ŋatande feññinanande mazhabu on ma neɗɗo e kala ŋatanagol sertugol e lancitagol e échec heɓuɗi ko heewi e leyɗe julɓe sabu ɓe ɗuurike faaminagol diina Allah ka attafaqu fi din wallahi haram ɓe sincayno jammiya min ala tan ko min jeeyi wona tano toon membre mo janngata sa wona e membre sarti arano on tawa janngay min nata be janngade nde kikiɗe kono a ɗaɓɓa e deftere jannga nden ɗon jannga seeɗa seeɗa masalan ka tawhidi waɗane muqarrar ya fuɗɗol qarru tawhidi wal fiqhi masalan al awwal والثاني والثالث والسادس والرابع yaha ɗon idadi ثانوي مقرر توحيد على لنا program هاي الطيا فتا جانغو دفت توحيد المبادئ المفيدة متن الدين أتا جانغو دفت مختصر توحيدي هرنا على بطل الله على بصيرة جانغا وتا جانغو دفتح المجيد كبرنا التوحيد نفعل تاري عندي كهون في بته كهون وني في بتاعه توا كبرنا في بوجي wala o muqarrarul fiqhiyuji naba ha watta jangude bulughul maram yawra ɗo ha ñande go ta janga sahih bukhari mais joɗagol jangata ko pentinde a sunna ɗo o haray wona ka équipe sunna tawaɗa ko a supporter noon ko en tant que mo wondi mo supportata on ñande tawi o alda on ɗo wo supporta kadi goɗɗo goo mo tawdani o donc ɗum on ko ma jang hala ko sincayno min wallahi a wonna membre to sa jangay sa jangata tan few التفقه من يريد الله به خيرا ماذا يفعل له؟ هل الإنسان يتفقه بدون تعلمه؟ أسكاب فاهم جنغالي أسكاب فاهم الدين ما كان إذا وور إذا جن دار لنا فاهم دين ما مؤجره من يريد الله به خيرا ماذا يفعل له؟ يفقه في الدين تجلس ولا تقرأ ولا تفقه
ko wadi malaika be lan to yamal gam selan ka la adri belan to ma talaita fihi tilawa limadha ma talaita wala darait la tadri wa jalasta wala ma talaita a anda jodi ka jangal awajo yayi hande sibe luubi kema a anda yan tigi ma tadri hare anda dai ko ɗum waɗi ɓe deesidi cheikh mouhammad ibne abdoulahab wondude amir saoud ɓe deesidi umma mo ɓe laamiyon ɓe janngay ko ɗum waɗi gandal hade ɗuɗa sawdi hesen wallahi ari janngoɓe ɗan ɓen fof o yiigoye ɓe ɓe wiyatɗo horɗo o kal aawi ɗum no yori funnaange maghribi koko yori hirnaange ka ko ɗon no mufti haa ne ɓaali fota tawi ko yori pakistan ma ko yori kaga comandoto saudi e hoore muɗum ko dañi hannde ni ɓay o daawa salafiya wuuri ɓiɓɓe saudi ɓen tigi janngi hannde tawi waɗete honno imtihan ko hombo l'islam ɓuri yaltitude e mum waɗe imtihan ko hombo islam ɓuri yaltitude e mum yalta saudi en jom amin la jogii journal ka qatar yani dubai kaɓe waɗi dawra ko hombo tawi wallini 1 million gañiɗo dollar ko hombo islam ɓuri présentade fewro ɗo e mum har sa yi'imo a haynoto l'islam ka golfu toon fof tawi ko membre yo yaltinti vérifié ha o ƴettuno coupon ko chaque sudaysi sa jogii summa ngal o gañi 1 million de dollars hay amakkon sa yimo a yiyay l'islam so janngi a yiyay l'islam so kutubi a yiyay l'islam so waɗi muhadara a yiyay l'islam imamuɓe jinduɓe aduna on waajoyi ɓe tawi moodi ko sahabaɓe mum o ƴetti ɓe janngi jooni hannde kanko ɓe mawɓen saudi cheikh fawzan en ko kanko ɓe mawɓen docteur basri abou zeydi en kanko ɓe mawɓe noon annduɓe ko honto hadise andirte annduɓe ka tawhidi rewante annduɓe ka fiqhu rewante ɓayɗe jannga ɗo defte maɓɓe fiqhu en tawhid sira tout ɗe jannga ɗo cheikh sali usaymin en ka rewɗa wa tawa en a yaari luga a tawa to usaymin sa yaari faraid a tawa to usaymin sa yaari sharh a tawa to usaymin ala ka no weli fii nafi sa yaari aqid nafi sa yaari kala ka yaaruɗa tawa usaymin ko ɗum mi yii maktaba tawi ko yeeyete e maktaba wo ko deftere usaymin wallahi ɗon tafaqahu ɓe janngu ka ɓe jannga ɓen noon fof safo ala jannga eno ɓe janngini tawi jooɗoro ni tawi wiw en nawyi tawi wiw hiɗen mari golle min miɗo heɓde jawkal seeɗa tigi tigi miɗo sohliɗe ɗum ɗo mi ala hedde feere no janngira sele ɗum mi ala goɗɗum mo ala goɗɗum ala no janngira ɓammo no janngata heɓde goppu on sikku heɓata feere sokoliri ɗum ɗon mo ala goppu on no sabbiya heɓa goppum ala yiyetela nde faamu heɓoto ɗaɓɓe ko janngon fiino ɗon hay so koye juulel karankojo spécial ɗaɓɓon deftere janngonde haa nde lanna ƴetton deftere goo kadi janngon selen fuɗɗagol defte abadan ɗe timmata kala ka darsu fuɗɗi majalis fuɗɗi ko enen hibboytoɗon wa colli ƴettoji ko woni e ngesa remama ba taw ñande resa mbarema selen ɗum ettoɗen fuɗɗoɗen gaynen ɗe gaynuɗa wo ka yaaruɗa wo a gaynano yayi en ɗon sa gayna hay wootere kayaɗa wo a gaynata hay wootere aypata janno hay gooto hay ɓeynima selen ɗum ayo cheikh ko hewti ko honno waɗi ko daragol ni ɓe faamira diina kan sa joni sa wowla e adda e dalil faani ko waɗa immaji majjuɓe ɓen noon mo jangano lande dalil ko bento addata ko ɗum waɗi hannde sa wi wahabiya woɓɓe ɓen ko ɗo rewra ko doga eya ɓen no bonineedi kono woni boyreneedi nden wowloɓe ɓen no gonɗini ɓe amoyta hakkundange allah wiyoɓe ɓe boninoyde ɓen no gonɗini ɓe amoyta ɓe ɗaɓɓoyta rewɓe yimɓe ɓen ɓe zinoyta ɓe silkoyta ɓe faala kabita kono honno e boyreneedi ɓe jogii ɗon ɗo haji ko a mawɗo sa wowli ka diina ɓe nayi ala jen dalil no woodi ɗum ko boyreneedi nden ni mo annda sa landike mo dagala bonineede makko ka
kere ko beru adda dalil de bay ko dina wolda fi muɗum na njeyka ko a membre je goto ka masomɓe na ingénieur dina ka ingénieur dina kanko nelaɗo sa wowli a de ka tippuɗa ndaare ɗum ko huweteno ma ko noon huwirte ma ko fii ɗum ɗon huwante a won ɗo yumma aysa landike nelaɗo dalil nelaɗo maati aicha kala hati baɗo o lettete man huusiba uzziba emma samaki allah jippinaali ka alqur'ana fa yuhasabu hisaban yasira o landaki dalil nelaɗo maki daka araɗum ɗon na hatigol noon ko wigol jeyaɗo hiɗa ande a waɗi hunde kaare a waɗi hunde kaare ɗum ko allah woni weɓitande ma na lamɗa kala mo allah landi honno ɗum waɗɗa tawi o wowlay ala ɓi probléme ko kanko yo yeeso ma waɗi ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo weɓitane ha gayna o ƴaafoma ɗon amalama hisaba yasira mais pourquoi hakkunde ma e allah a fillata ko ɗum idan ko honɗum wanno ɗum ɗo waɗi ɓe lancori ni ko ɓay hade bidaji ɗin ko kañum joni woni conduite yimɓe ɓe heyɗintinaji ɗin feddeji ɗin laawi ɗin tawi ɗum ɗon woni kooho ko ɗum ɗurni yimɓe ɓen e juulugol ɓe terti julde few naati julde jama kan beru juuloɓe julde jama nde fecci peccoy makka ɗon tigi ka leydi allah hormante ɗon tawde ka juulude allah hormante ɗon haa tawi julde jama nden wona gooto julnataɓe ɓe fof wona hay ɗiɗo tun wona hay tato tun be wona nayo farilla gooto on tawi oɗo dawa barkinaɗo o wakkili ɗon kadi o yehi ko allah yamiri kon e ko nelaɗo sallah sallam wattino ko yo wonu jama gooto yo mooɓodire hita lance groupe hoy gooto an tun e feere ma min tun e feere an oɗo a tun e feere mum wota ɓe waɗa ɗum yoɓe mooɓodir yoɓe won hunde wootere arɗo woyo tawtu ko woodi kon jogiiɓe goonga wallidire mo kala adda ko jogii kon tummidire no goto wallidire ko ɗum waɗi hijjira wallidire heɓa noppiiji ɗin marsira so darde juulide nde jokkuɗen ɗo min alasanano to tum mi accidama e darmugol suba nde ɗo dargal taw elanno ka ittude ñande wiɗen ɗo qarar décret waɗɗen sama kala fayda personne kala juuloɗo waɗa 100 000 ma de 100 000 nabi ka jooɗiɗen ɗo hannde pelle en soodi aalaaji en golliri dow ɗo ko ɓuri 100 millions ko min itti ɗin ko ɓe moɓodiren si golle an tawata fus adday ko maa ko mi adda ko hanko ko njannduɗaa wo sa juuli anndu ko julde gooto wiyete ko njannduɗaa acci a fota ndu a hebbinay nden ɗo ka ko hori ɗon woson timmiɗiɗa yeeso ko julde jama na ali ndaarete wona fii ko an woni hombo ma ko honto e ruɗa ko ndaarete ko nafoore ma nden hakkunde ma e allah tottiimo e ko honɗum nafuɗa jama on wono yamirira ɗum intérêt o idan oɗo cheikh o waawi mooɓugol ɓe e oɗo imam e woni hunde wootere ɓe bugii to kala ko feññinanta certigal e pooɗodiral cheikh o immi amir o immi mooɓugol yimɓe ɓen ka haram ɗon imam gooto alda e considérgol koye madhabol holngol fiɗi o woni sabu madhabuji ɗi nayi noon koye sunna ɗi woni lurral hakkunde madhabuji ɗi nayi ko lurral ijtihaad na lurral nafsu on sa e nodda yo yimɓe ɓe ɓornito julɗe ɗen eɓe juulu kadi ka julde jama wota ɓe serte ɗum noon yoɓe mooɓodire kala julde dow imamujo gooto pet on imamu laato ko ñentinɗo gooto e ɓe madhabuɓe nayi ɗo imma hara ko hanafiyankeejo ma malikiyankeejo ma shafi'iyankeejo ma hambaliyankeejo tawa e kono ko gooto e ɗiɗo nayi noon hita gooto lamdo koye honɗum ɗo woni dar wonɗo e soo ko julde yo allah subahana taala welani ɓe ko ɓe golli kon fof konngol ngol on sayi hawtidi allah to rewa yimɓe ɓen yiɗidiri wowodiri on sayi fawitagol ko fawaaki ɗum fof wallina leydi ko ɗum waɗi sawdi sa yehi a yiyay ko giranten ɗo goo jiɓoɗa to honno heɓirɗen ɓay wano o ko yotton ɗo miɗen farli tonin tawhidi ko wiyete moɓodirangol inde boobo a wuura sawdi ha maya ha taɗo a yiyata hay nokku kono moɓodira weeɗo ko boobona fen mbeɗe a wonata juulirde ha goɗɗo ƴetta ɗo micro ma miɗo tawi ɗon du'a miɗo jibinana anni ko information ƴoyre fayda enen ka meɗen ɗo ɗe sina ɗum ko sunna on waɗi
da wajettude bobo saɗa faala goɗɗo du'anoma ƴetta bobo naɓamo jonna goɗɗo yo toɓɓane du'anomo ɗum no tabiti e sunna amma jindugol hollita teddungal mam ne jibinana bobo tori du'a ɗum ko sinca nde a ñande ni no gatara ɓe allewru tode mbi ɗum kadi sinca idan hena sika ananta a juulirde fewmin dogori ko won ton ko fof allah hakkila wongol toon yawgol to laabiji joyi goɗɗum mi heɓay to lewru goɗɗo fawa seeɗa goɗɗum ɗuyto seeɗa kono wallahi billahi tallahi nanaari goɗɗo no hollita goɗɗo ay hunde so miijite haa honto ɗum hitti kamen a yiyay ɗo kala ka salmina e waɓto allahumma salli ala muhammadin wa sallim no ƴawri ɗo ma no joldi ɗo yimɓe ɓe alaa hay hunde yaha ñawloyo haa tamka woɓɓen ta no yurmi moƴƴi non wallahi eppa bete si fawindiranoma marɓe ɓen finance ɓay ko enen fawi o anndi porto ɓen nde fawi en démocratie ko kamɓe woni e finance so dewoteji ɗin enen kadi fawɗo woyo finance wiiɗo a tigi tigi mamu oɓo wo tawi a ala si probléme o ala ndaare ɗon 1 million ngaɗɗon ɗo ndaaron si ɗuytatake ɓeyna kadi ko sadaka boobon sadaka laajisam wala sukuram aro ɓen ko ñaamu tuɓe albarka ya tan taññiniɗo ñande boobo fembaɗo futu addaari pus jula addaali pus musidal addaali pus fof ari ñaamis ko sadaka ɓayna haɗiyatode sakko waɗemo ka faa ko sadaka ñaama ha gayna du'ondira yaha ɗon sikkanno filitoto ɗum o ñaama haale wone ñawlaade coggu mum e habbo joddini ka ko marché hum toso kum ƴoyre mum pullo fuuta no yiɗi bonnugol jawdi mi fillito ka taabal ɗo mi ɗaɓɓira en feere mi wi'i onon fulɓe ɓen surtout onon marɓe ɓen fii Allah vérifiane en ko honno waɗi toon projet ji nawrayde e yeeso selon o pagayi fottugol ñaama 300 millions e nder balɗe tati nayi ɗin hirte dammi hirte fandodire defe ñaame lanna foti ko par musidal foti ko par suudu foti ko ɗi denna booji foti ko etoɗen ha wayno saudi en ɓe wayi noon e ɗum ɗo ɓay ko to wonɗen e janngoyde mantora etoɗen kadi wayno ɓe wayi toon noon ƴetton ɗe jawle 100 millions 300 millions ɗe fottinton ɗo imma ɗaɓɓa noon en janngoɓe ɗaɓɓa noon en docteur ɓe limon fayɓe sappo joomiraaɓe haqqille walli noon budget ɓen ɗon jokke haa yaltoya woɓɓe journaliste woɓɓe docteur woɓɓe avocat tawɓe anndi aqida ɓe faamato ɓe maîtrisato ɓe ara ɓe holla luttuɓe ɓen ko honno numɗirte avocat yaagal ko honno numɗirte e justice ko honno numɗirte e information ko honno numɗirte ka gendarmerie ko honno numɗirte ka police ɓe holla piiji ɗin fof yaltinen tagataaɓe yeɗɗuɓe marɓe haqqille ɓe janngano yayi ndaaron woɓɓe ɓen miskinooɓe ƴahon fuuta no woodi ɓe alaa ka waala halden fotten musidal kala yo wallito ɓe alaa ɓen ka mum hannde cuuɗi no sumira ni huɗo honno darniwanten ɓe sambure hoye ɗiɗoy ɗen keesuuje waalo ete waɗen ko nafata en eto ɗen halden waɗen jardin ji fuuta no weeleede ka ndunguuji ɗo saakoye maaro ɗuuɗu koye no iwde Konakiri ƴawra fuuta ka remooɓe ɓe ɗum ɓoylaaki ko hannoɗen neldude ɓe ko nebbam ndobbotiga e ko nanitata e ɗum kono ko ene woni e neldude ɓe ke saako maaro fii hon ɗum en alaa e yaade wallitooɓe toon te yaano waɗɗen toon jardin ji tawaɗe mari leɗɗe manngo 100 leemune 100 piya 100 kafe 100 leɗɗe ñamako 100 saako ñamaɗo ko ɗo ko 1,500,000 so ƴeeyano ɗo saako gooto damar ɗon saako joyi ko jeli heɓata asata ngesa goɗɗo ittugol ñamaku e remugol duulo ɓayden anndi duulotooɗo no ɓuri chauffeur jo tintagol nokku ngootu ka ɓay kanko takko makko to ndarta ka woɗɗi wallen ɓe enen en faalaka yaarude yeeso yahande moƴƴere ko faala ɗen ko financegol ikil ñaameɗon lanneɗon surtout sadakaji no yalti ɗo accanela maɓɓe na sadakaji ko cérémonie ji o ko wolude wolti ɗen musidde wigol ɓeeɗo ko helayanke ɓeeɗo ko yeroyanke ɓeeɗo ko sulayanke mooɓodira kañum suudu wotum ɗum oɗo itta 1 million nagge ma waɗa itta saaku kawtal kala holle ko ittata ɗen kawta kadi mooɓodira defa ñaama wiya ko sadaka fiɓanta wonde noon woɓɓe wujja wureeje ɗen toon fayda haɗe huɗidira ɓe yaano ɓantal fayda ɗe huɗidira toon wano hawra e sawaba ɗen jawle mooɓetenoo ɗon hara bete ɓe wattorno ɗon kala yaaɗo naɓora leggal aawa
yimɓe temeɗɗiɗo temettata fottoyi ñaami 300 millions ma 100 millions ɓe accaali ɗon leggal ɓe accaali ɗon ñamakuure ɓe accaali ɗon hay hunde ko wiidoygol ɗon kaa ko ɓantoygol ɗon ɓe woni a itti 1000 francs 5000 afwan oɗo itti 5000 oɗo itti 5000 oɗo itti 5000 oɗo itti 5000 on hawti on soodoyɗa pilaaji ñiiri on addi ɗo ko ittiron kooƴe hay si noddorɗon men menen ɗo ko sadaka on noon kono sadaka warete ɓari si hoɗo kala itti saaku maaro e nagge hoɗo kala immini defoyooɓe ɓe suudu wooturu ɓen defi nayi goo humama ko fande mbuuɗi ko wallinaama ko fandete ko ittunooɓe ɓen nayi ɗi wo ko ɗuma ko ñaamata kadi ko ittunooɓe ɓen kamɓe nen woɓonide ñaama ko sadaka maɓɓe noon kamɓe kono sadaka ittirte ɓete si helayankeɓe ɓen defi wiye moodi yo moodiyankeɓe ñaama si moodiyankeɓe defi wiye moodi yo helankenga ɗon ko sadaka hay si hawra e sawaaba mais en ittindiri ɗo e moɓonide e ñaami ɗum no moodi ko wiyen ɗum ɗon cérémonie wota wi ɗum ɗo sacrifice sabu hawra feewa to de ka mustalah ono inchallah en daroɗa hon ɗum ɓay mi darsan ngo siwaagoyi min jooɗo moƴƴa kono ɓe ɗaɓɓanilan kaydi bon mi ɓeynni haanallah min noon leyan ɗaɓɓu place moƴƴa awagasi akhiran alyahud kala newna en timminentation mi mbaɗa ɗo ko lutti kon ɓay ko fiino ɓe naatiri makka en foyɗen nande ko ɓe wona e tuumeɓe ɓeeɗo tafsirul muslimin afwan amir saoud o darani ko Allah waɗɗini hoore makko e morde hiwgol maslahaji julɓe ɓe e lammingol yimɓe lamminira ɓe ɓayi ɓe gayna kippugol affaire ji julɓe ɓe makka e madina e saudi fof laamotoɗo o naafi makko ne laamanaɓe wande ene afrique ɗo kon woni e piirinde yennidira goto faala kawya laami ɗo ɓuri ɓettude ɓanndu neɗɗo ko weli ɓanndu kamen ko opposant jo so laami ko wela ɓanndu puisque o rewata laawol fiw wonɗo laamiɗo a tawi comme ɓurata mettude jama o ya laaminoɗo ko fenno yaada laawol si ɗum iway ko honno ko saanga nde laamoto ɓe laamani jama on hara ɓe laamaaki jama on mi annda faamike andi laamagol yimɓe e laamanagol yimɓe wandi ɗum no seedi laamagol yimɓe ko ɓirtugol ko ɓe jogii kon ko ceerno abdoul tum ceerno jogo alaa laamanagol yimɓe ko ceerno jogo tum ceerno abdoul alaa faamike ɗon jongalle ko lando ɓamandi kono naayo waɗuɓe makko ɗaɓɓo dépense nani ko ɗum feewa aray musidɓe julɓe o dari o waɗi gaynooɓe o kippa affaire ji men ta ko par capable lamminirte na par siɗɗanka o ñinni hakkunde maɓɓe nunɗal e hoolaare o newinani ɓe affaire ji maɓɓe ɗin o hiwi ƴiiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen e teddule maɓɓe o defandi sattendeji ɗin e ɓittaareji ɗin o pottini ɗe maɓɓe o maaki o lammini e hoore maɓɓe haray noon wonaa fi hibbugol ƴiiƴe wonaa huncugol irde teddule wonaa sattinangol goɗɗo walhamdulillahi rabbil alamin ɓanginani ɓe ɗum o holli julɓe ɓen goonga o anndini ɓe daruri diina maɓɓe kan o saakiti gandal oɗo waɗi kalamo koɓe ɓen e taalibaaɓe ɓen immi siinugol ko programme o da'awa ardi e muɗum nooti yamirore Allah yamirore nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam janni yimɓe ɓen daruri yaade diina ɓe aqida ɓe fuɗɗonno ɓe janni dewe ɗen ɓe janni ñaawowe ɗen ɓe janni gollodiral ngal ɓe ɗaɓɓoye karamokoɓe ɓe addi ko janna cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab kanko tigi o walli fii defte fii tawhidi arano wonde e dalili o tabintina dalilaji ɗen e dow ɗum ayeje ñeññaaɗe e hadisaji e jokkodirande nde wata wonde penande ɓuɓɓini ɓerɗe yimɓe ɓen o raɓɓinɗini ɗum o juutinaali yo saakita e majlisiji ɗin yo janne e moɓodira ɗen karama ko ɓen ɓangini maana tawhid siyo yimɓe anndu tawhidi jogito
foggol la ilaha illallah ngo ɓe wowligol o laɓɓinani ɓe shirku fiyo ɓe pottongu ɓe woni e hoore basira ɓe woni hooliɓe ko ɗum waɗi wallahi mi watti jiifa am $20,000 mi waali mi ɗaani ka tande makka ɗon mi juula ka haram yalta ka tande ɗon mi waalo balɗe 10 si mi ɗaɓɓi ka mi loosa ɗo watti $20,000 ka jiifa am ɗo siko ɗo hay ñuuƴi ɗin tufayno lan hina fi yimɓe ɓen ka allahu akbar hoolaare leydi no foti si julɗo tigi 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 laamike leydi ɗum no foti hettaare hoolaare fawtere jeygol ko jeyi wallindirgol yiɗondirgol yurmondirgol fottugol ala ɗum ari yo Allah arsiku en ɗum no inchallah ɓayru niɗɗi awa en daroto e puntokkum ɗo ko boowe 7 jannguɗen ko boowe 17 mannoɗen janngeteeɗe Allah tawna en kadi ngurdan yeeso siko sago an laɓɓinen fii ɓe e wiyeteeɓe alwahabiyin ko homɓe woni ɓe ko homɓe wi'iɓe noon ko honno ɓe wi'etee tigi ko honɗum ayɓe maɓɓe go'o wi'i ɓaawde henani ɓe e laaɓuɓe reedugooɓe hina julɓe e julɓe goo adnan ko honɗum wi'i ɓe e hoore no laaɓiri faamen faamande sellude annden tuumooɓe ɓe tukkoɓe ɓe ɓen ko ɓayɓe faalaaka goonga waɗi hiɓe waɗa ɗum wonaa wasi ko ɓeeɗoo mari erreur si daroɗen e dande yewten kadi fii suufiya yimɓe mbuyno yaɓa si a yaltii e suufiya perte ha mi yi'a ɗum ko sawaaba aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal